Nti abusua mesramo Ghana no yebetimi ayamana yi. Ghana no yebetimi ayamana yi. Nti mumma obibia abamummu. Mumma obibia eni areho. Mumma obibia entoba ha. Na de amana basa ne se amansudifo yenya since 1992 no. Omo amoayen. Na ye bomba ye say very soon in the nearest future no yebenya the massive change ebetimi amaya big investments. We have the big push approach. Now obi obetimi the big push approach then Ghana. Now ya big time investments, infrastructure development. Now ya inviting and as you attracting businesses onto the continent of Africa. Meaning say ye ne sa ebeboa yen say Ghana for ebeboa yen say before. Na yetimi ne say ya yebema Ghana aye krabehwe. Na ye de ho to politicians so dia ye gold ni ye diamond no ye lithium na ye sha asase ase no eno ombe pa control na o masesa eno o mabusuafo ade aye o mu yi eni titwe yo bonkwa me basa sha de basa ye no boss no asase no so obi ba so obebu Ghana faso no wa yusu amanyo adidi Ghana ho ama Ghana asenke ama Ghana fo akwa apini mu asi apini a na nkopon ma Ghana fo apini sie no enye no me enye ntansa emra saafo no abusuam na ense omne omabusua na mo omo ye Ghana yi a yankopon ema nhira edi nhira empa omufie da medamase pi se Agyenfena mo share mi video mo share ko wiase nyina ama wiase nyina so ye den ate yenka medamase pi Pema Pem TV me share mo follow yen wa ha mo follow yen so a mo san ko Facebook enko subscribe ema ye na mo share videos ye de Ghana mamre abibri amamre dia efa Ghana ho ene abibri ho ena ye de bremo medamase pi anenti atie for me twa building yi aha ena ye venue ye friend Soho building oko Ghana Marina Moa won say Soho building ewo ho China for building oko the whole world baby obo say yatro Soho building no oko UK baby America ubenya Soho building China for a building omo ena ye business ewo sa Soho building we mu na mesromo Accra ubehu Soho building Marina Moa Enchenwa airport side ho na China FAE pa me say hwoman no na hwe so kyekyere odie hwoman no omaye ni yo aninti hwoman no na hwe so kyekyere odie hwe China so na hwe so ye oman yi na nyankopon ehira omo nyabe ayaze no waye ni yo waye ni ya amomo aninti won so hwe so na ye wo die yese so mo ho hoi enya akoa o so mo ho hoi enya akoa aninti China ena mitwa achemu no eninti medemu besi ya nananom ebekoso abakro no mu yebeba hood no mu yebeba city no mu na yene mo abetwetwe enkomo abri nyina yebeba hood no mu na yene mo abetwetwe enkomo sene ebe ya ye de betoto ye de ho ne yehu se ye ka achi yenko yenim se Ghana yenko yenim se Africa yenko yenim se abibre sene ebe ya yen so nchima no ye ya ebehu ne fe amanfo aye amana ye fe na yenso yenye ye de emane nye fe ensensei medamase se obi bia eje bre ene ye etnaye China niye Ghana niye dien ana eye ofe dien ana aman no asudifo aman panifo no omu ye niye ana omu nye niye for Agyenkyere ebra drop your comments ema Ghana fo nyina hu se ampa wonso odwene Ghana ho discuss na parties no MPP ni NDC na omadi Ghana so ache no access omo say ampa Ghana no omudi so no as compared to other countries no Singapore ni Malaysia no Asian Tigers no omuguso omuko manim nanso Ghana ni Africa yegina bebia yegina timesramo momompa ye ma oman no na yehia empuntuo how many years na Ghana ebetimi aye fe aye kama say China say satem no na emu bibi kra wu kokra mpo na ye besen aba abeboa ama Ghana atumpon beda obi bia ase musonfo Agyenfena ni